รองข้างคอนสติทูเอนซีอาร์ลูกบอร์ดหอยโซลง EPHLC อาส่งเป็นรัฐไม่ปีเก็บปะโดปอนจีอพันจิสิกจิดังปอนตังโลเนปาร์เปติกฮาราลงเช็คดอลงกิมีกังปูออกเกริงฟุตบอลคลับลีกอังดุงกิติเก็บประมาณปอนการเบียงลองไลฟ์การบีพรายม์ทำให้เบียร์ตังตอนเป็นอาร์จูปนิกทานี่จังการเบียงลองอาร์ลุลักขับพอรองข้างคอนสติทูเอนซีอาร์ลุเกดู EPHLC มาที่ All Party Hills Leaders Conference อาส่งอาตุมเป็นชิปัจจุปิปอนซีนอนังเกเลจีนี่พายพอนี่บอร์ดหอยโซอาฮาวาลงมาสจอยนิ่งละเป็น6 เซดอลปุถักราดาไมปีเมเซนเป็นเก็บปะดูปอนจีอพันจิสิกเจดังปอนตังโลนนนังกิลิจีพายกุนีนี่พายพอนี่อาดาปอร์พายเก็บอปอร์เป็นรองข้างคอนสติทูเอนซีอาร์ลุบอร์ดหอยโซอาฮาวาลง EPHLC มาที่ All Party Hills Leaders Conference ราชาริยาส่งอาตุมเป็นเจสเมต6 เซดอลอปุถักละเป็นมาสจอยนิ่งอาไมปีเก็บประมาณจีอลงก็อันกิสิกเกดังตังโลมาปูการเบียงลงไลฟ์เป็นกะฮุมรีดามาฮุดรองข้างลง EPHLC อาส่งอาไมปูโจนาธานอิงติกาทาร์เป็นการเบียงลงไลฟ์อพันนังเกปัชินีดนกินิลิตุม EPHLC อาส่งเป็นราดาพันอารอนอลัมกิทานละเป็น6 เซดอลอลัมกิทานเป็นนางอนาตุมอาฮอกอลัมจินีลงโลบางโซเป็นอจกเพรกจะมาส่งเป็นกัจจิโอดุนาตุม EPHLC อาส่งลงกิวังจีอาตุมอพันกิเดงปอนเป็นปุถอด6 เซดอลละเป็นอารอนอลัมกัจจิทานทูจีอาพันสีลาดักรองข้างคอนสติทูเอนซีอาร์โลบอร์ดหอยโซลงนิพายพอร์นีราดาไมปีโดปอนปุและสิกัดดุกาเวียตุมตานังกัจจิตองดุนเอจีอาพันปุระโจนาธานิงติกาทาร์เป็นการเบียงลงไลฟ์อัดเฮงนอลงกัจจุนิงเรียลำเทเจ็บกลางปอนกอกมาเดสัวลูตุมสิตามิโจปินสู้ตุมาลองการจับตุนังกอกละเกลิตุมมีแทงอาใครก็จิงฮอนเป็นอจอกละเป็นนนนิลิมาทาโลไฮโปโปซินิลินิงจิปัทเฮดามอัธมาโกปีโปโลเกไฮโปบังเกนิลิตุมเฮมเป็นอังเกบาร์เกมาดูตานิลิตุมพานังเกรับตุนังบังวิมีแทงอาเฮมาปอยซาเป็นกัจจิเฮเร็กซินิลิตุมแค่ยากิสุงลองเรียกิสุงกัจจิชินีเป็นอจอกซินิลิตุมนังเกบาร์ปอซีอาร์นามนิลิตุมพานังจินซูซิลานนในพงอิเล็กซอนเกจไอซาร์นิลิตุมไอจไอซาร์พันกับปะไฮเวกเกพันนิลิตุมกิมังเป็นไฮโปปุตานิลินิงเจทิปอุนปุสินิลินิงเป็นมันในนางปะบาร์เด็ดหรออาทิมานิลิตุมราราตุมากิสุงก็อันนั้นเนี่ยดิซุงปิกอังบองมันสินอนการจับซุงปิกอังบองมันสิเฮนังกิบาที่มาโรลลิ่งตุมาซอนราสปอนเซอร์ดูลับปุกลิไฟแนนซ์ดูลับปุกลิอาเวสิตาเมเมทางอาใครก็จิงฮอนก็อานักกิสุงมาลาสุกจอกนังยาพันสิปิญญาณีสัวลูตุมตาเมการจับดูละเป็นลาโซไม่เปียลง EPHLC ติริเปียลงเกโดอันเคลมบางอัตุมซีอาลุฮิยามันเป็นนางจิตองดุนปูลาเซียคอนสติทูเอนซีตินเป็นสิตามีบางโซไม่เปียลงนางกจิตองดุนเอจีอาพันสิตามีจบพาปอนฮาลาปูนีมาเลียตุมเป็นสิตามีบางโซไม่ปีเมเซนเป็นเกปมันปนลงปามีจีอาพันกามจำโดอันตามีจิรับจิตุดุนสิบางโซไม่เปียลงเกโดอันอาการเบียตุมาพันการเบียงลงไลฟ์อัดหิงโนกะจบพาปอนอลัมทีจิปักหลังปอนตั้งแต่รองข้าง EPHLC Women Wing สมัยพี่เป็นการเบียงลงไลฟ์อัดหิงนอลงกิทันปอนลำเทเลนอนอิลิตุมอาร์จูปอนสินังนี่กับผ่านอัปรังเป็นเอลตุมกระจิงไว้กระจิซิกไอ้ซับล้อแล้วสิแต่ได้พอเป็นนาบล้อกับเป็นดูจีเดมอนซาลาสินิลตุมาซับรัฐตุมพันสตากับเดียจะหางซอนนิลตุมลาสวาโปรแกรมบางลาสวาเมดียบางนิลตุมบางนี่พอทรออัปรังเป็นสปิตุนนี่พอล้อเดมอนซานิลตุมาซอนสังกัตตระตั้งกามหาหินตามมุนีตุมกัตตระคิสุงไอเสปเตจอามาอินิงบีรีบอมล่างอามาสิลากัดด้วยเคลมตองเทกเดอร์ลูแล้วสิรัฐตุมพังเดียตากระเจหางล้อกระเจหางล้อนิลตุมานังเดียท่าเตบอนสตาอิลตุมแค่บาฮาอิลตุมเกรงนังยาปอแค่เกรงนังยาปออิลตุมลาa constituency tin almost tin a president secretary pan ke a ps atum ta dak na ja tong dun petra ansu sela iltum khaya baha iltum ansu se karcha pon ka che song pon thaya pan sineli koi peng chuning rilo dong kamukam pen wiki be karbieng long live
Bokajan constituency Neparpeti Ghatmati Dhonsuria Royalong Chekadolong Kimi Kangpu Sonsi Balipathar Bazar Pen Naujan Golaghat District Kedam Kewang Dhonsuria Roy Parai Harai Kachikap Aphan Neparpeti Ghatmati RCC Bridge under construction Plingtong Thektheako Kedam Kewang Kasiksak Kithepigajok Chekpen Kaselam Adolong Semar Ponsi Ingpu Ponlo Sai Kiklem Tangtea Kota Radatum Kachileng Joy Kenang Jipu Mathasi Sai Jogji Rongarat Thur Pakpen Dolong Kimrang Ponsi Pini Kang Puajamek Paman Pon Aduntu Local MEC Madhurya Dhekial Phukon Deputy Speaker Dr. Numal Mumin Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Aphan Hawara Radatum RCC Bridge Kimrang Biboma Puthak Kachurua Lamthe Pajer Pontu আমাৰ কাৰণে গৌৰৱ বিষয় কিয়নো আজি আমি মাননীয় তুলিয়াম ৰংহাং ফৰেনচিক বে মাধুৰ্য ঢেকিয়াল ফুকন লগতে আমাৰ MLA নুমল মমিন ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এটা ঘাট খুলিছোঁ যেটো ঘাটত আমাৰ একদম ন্যূনতম পইচা দি পেলাই আমি অহা যোৱা কৰিছোঁ কিন্তু আপোনালোকে হয়তো গম পাব পাৰে বা ৰাজ্যক সুধিব পাৰে আপোনালোকে যে ইটো ঘাটৰ যেটো বিপৰীত ঘাট আছে তাত মানে ইমান টকা আপোনাৰ 10 লাখ 12 লাখ টেন্ডাৰ দি পেলাই আমাৰ এইটো কাউন্সিলৰ পৰা মাননীয় তুলিয়াম ৰংহাঙৰ নেতৃত্বত একদম কম ন্যূনতম নেতৃত্বত দি পেলাই আজি আমি এইটো ঘাটটো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ যেটোৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ অটোনমাস কাউন্সিলৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ শিক্ষকসকলৰ কাৰণে ফ্ৰী দিয়া হৈছে ষ্টুডেণ্টসকলক ফ্ৰী দিয়া হৈছে তাৰ পিছত বৃদ্ধসকলক ফ্ৰী দিয়া হৈছে Balipathar Ben Prozenterang Karbianglong Live Okkering Sports Association Hinpen Paterpi Ponsi Aningkanwang Ason Thak Thak Kepaman Pon Okkering Football Club League Piningkan Aparman Okkering Sports Association Pathu Aklamalong Hambonginghi FC Lapen Gozalipar Dimalu FC Tum Angbong Angdungkiti Kepaman Ponalong Karbianglong Autonomous Council EM Ritesinghi Chetongdun Bangso Okkering Football Club League Kepaman Ponalong Kadukawe Teran Kris Yatum Angbong Pen Angdungkiti Kepamanalong Hambong Inghi FC Lapen Gojalipar Dimalu FC Angbong Pathu Ponlo Kepathu ke Thek Muchara Jok Hambong Inghi FC Atum Golhini Pen Chepahai Pon আমাৰ এই ফলে আমি ধুনীয়া কৰিব পাৰিছো এতিয়া আমি খেলখন আৰু বেছি ধুনীয়া কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছে সকলো সহায় সুযোগ লাগিব আৰু আহিবলগীয়া দিনত আমি ভাবো যে বেলেগ ঠাইত নিচিনা আমাৰ ঠাইতো ডাঙৰ ক্লাব বিলাক ইয়াত খেল বিলাক হওক এইটোৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ চিন্তা চৰ্চা আমাৰ অকৰেং স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনৰ বিষয়ববীয়া সকলৰ লগত আমি আলাপ আলোচনা কৰি আছো অতি সোনকালে ফিল্ডখন আমি ইয়াত অলপমান ধুনীয়া কৰিব লাগিব যাতে যেন বাহিৰত ক্লাব ইয়াত আহক আৰু নতুন যুৱকসকলক আমি কেনেকৈ ক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম আজি এই খেলখন দেখি যে আমাৰ নতুনকৈ ইয়াত উঠি অহা ল'ৰা স্পৰ্টছ ভালবিলাক অকল ফুটবল বুলি নহয় আমি ভলীবলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইয়াত আমাৰ পৰিকল্পনা আছে আৰু এই পৰিকল্পনাবোৰ সফল কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ সহায় সুযোগ লাগিব Bangso Angdungkiti Kepaman Ponalong Karbianglong Autonomous Council EM Ritesinghi Dokmuka PWD Engineer Gulab Crow Denarong Town Committee Chairman Prodibingti Board Chairman Dharam Singh Crow Nomati VDC Chairman Britain Mahila Okkering Sports Association Klembang Potum Chetongdunsi Ingsam Jinpen Pachun Pon Okkering Sports Association Pen so Kelalong pini final match Patualong la Hambonghi Nimetharong la pen isi bangke Gojalipar si Patu final match ani Kela kadu beta lang misen si la so filalong sitame aprangsi ke nilitum non ke do bom CM Dr. Tuliram Ronghang alang ni Panchuru nangji so fila so stadium nang pipen nilitum sitame lo pini arni sidalo mesen akela samenitum
patu ponong lo kasi non kewang ji obi kimi atum phan okrenga hawar long ni tum sitamel ason la sports anat sports culture ko son sipa develop jima la support bang kinili tum ke matha da committee atum pen menang chingwai ching sai lo asi la sorting pen claim pon no pulote karbiang lo la pen da okrenga hawar sitamel lo da obi kimi atum phan isi sports culture ko son sipa ching thur jima la ma kinili tum bidi sure than pon thekji la pen da arada tumta nang serap nang chetudun ola se daga arada tumta melo sports ko son si pangtang ning ma kai kita ke matha pon do la se News report Bikram Teron Karbing Long Live Amar Jiwan adawai kinang ji atuma phan isi birta kemi bangso adawai non ke Karbing Long pen West Karbing Long along setami long pon ikji ini hanya so itu lapor doai ini kan dia oke itu langsung no aja doai untuk sorata lang lo mata ikom ini le kasi hera ba ini salong thelong lo amor jiwan pula bangsa doai thelong kan langsung an solusi doai long an ban lo le kan ini lo itu kan ang tek lalu langi Clardak pen kachini jiapan troxy phaiwe hini trop pho phaiwe troxy nerkapalong humri ignon non hedjong zkyf along kse atum pen sai chirap chipaduk chetodun pen mesen kichun pen kse klembang phiatum anisan chura petmati get together ke padopod Lason si patumi phaikuni ni phaikit home arni anerlo apor lakhain korapli diopani mc constituency ke parlo siloni janmate womulangso number picnic spot along Karbi Students Association mate kse Bokajan District Committee atum penche patir piponsi get together mate anisan chorapet amai ke paman pon Sonsi non hejong ke paman pon hawar Karbi risonim so rongaji aliralon pen ke talon pon along kse atum pen cherap chetodun mate Singme Rabang asai ki claim kidam chipaduk dun tet pen piniarni apor kimi chelongsi KSA Bokajan District Committee KSA Arnam Langpi branch KSA number unit along klembang phia tum pen chitong amai lapen anisan ki chorap pedoponlo Bangsolong KSA BDC amai phu Rajuingleng BDC chonbang desoiteron runme timongpi Sintu ingtipi Elizabeth ingtipi Arnam Langpi branch amai phu Anil Son Teron Chunbang Soron Singh Teron Boson ingti Sermahin Terangpi lapen KSA along klembang phiatum chitong dunsi mesen pen pichun pon Anparta non nangkeleji ingdeng phokep KYF mati sertalin kitalon along sitami Singmera bang asai hai hui chirap chitodun pen alira lon pen kepachun ji aphan apor chipi dun lonang puta chingwai chingsai pedopon thu Balipathar pen presenterang Karbing Long Live Patumi phaikuni ni phaike thom dilai pathu aklamalong KSA dilai head branch pen chipatir pc ingdeng troxy pinsola pen ingdeng pli soarlo dilai la pen hidipi angkang kedo school angbong football league championship trophy ke pathu biponlo Kadu kawe pinsomar atim kachetong pon laki team sir cap la pen soarlo atum team cap an chetong ponlo Angdung kiti ke pathu kache phopon pinsomar atim pen lake cleared up English High School pen dilai High School angbongsi chip holo full time pathu era phita goal chipion edera job tiebreaker chitursi cleared up English High School atum 5-4 goal pen chepai ponsi ke hayanong e chodeng ponlo lapenong e kipi amayalong break jam anong e kachepalong pon atum lake best captain Gandhison ingti dilai High School best scorer Jirsong Ronghang cleared up English High School player of the match Samson Bay cleared up school best goalkeeper Sarchingri Teron cleared up school best defender Sarun Teron Dilai High School player of the tournament Jirsong Ronghang Halapuso arlo ati matum laki St Thomas High School apen Dilai High School ang bongsi pathu chepho ponlo St Thomas High School atum kit hek muchora jok 1-0 goal pen chepahai ponsi ke hayanong e chodeng ponlo lapen nong e ke pajira mailong break jamanong e kachepalong pon atum laki player of the tournament Arkilo St Thomas School
Best Goalkeeper Rumi Ringtipi Dilai High School Best Defender Sermika Tisopi Dilai High School Best Captain Jirmili Kramsapi Dilai Golf ME School Highest Scorer Jirmili Kramsapi Player of the Match Arkilo St. Thomas School Lapen Best Discipline Team of the Tournament Dilai Golf ME School Girls Lapen Boys Lage St. Thomas School Maya Long Aluhiaman Pen Kachetong Dun Lake Karbiang Autonomous Council EM Surjo Rongpar KSA TDP Kongchon Bang George Timung Karbi Language Development Board Chairman Nobin Terang Nihang Donsuri Longria Mai Amaipu to Heswar Terang Dilai Sports Association Secretary Harlong Bing Leng Dilai KSA Amaipu Waisong Terang Chunbang Brojen Hanse Lapen Pinangan Kithe Kiding Atum Chetong Dun Si RD Pidunlo Dilai Pen Bijoy Rongpi Karbing Long Live Pini KAL Prime Time Aberta ke Lapuan Si Kang Ton Poniklo